Libangan lang nila. Iya. Oh, alam mo na. Alam mo na. Sure ka dyan yung daan? Parang mali dyan ah. Wah, ini galing oh. Ayo, Dad, makakaigo ka. Dahan-dahan. Oh, sige, baba mo yung rod mo. Ibaba yung rod mo. Pakan mo. Dad, hold it properly. You're not to hold it like that. Galing mo na. Come here, sige. I will throw and you will pull. Huh? Oh, sige, hawak mo sa head. Mali yung hawak mo, bitawan mo. Hawakan mo yung head. Hawakan mo yung head. Head. Oh, press mo. Oh, sige. Oh, punta ka na doon. Catch and release ito. Oh, kung nakaon na kami. Look! Oh, like a fish! Fish first. Baby fish. Yan, ganyan. Yan, oh, hawakan mo yung isda. Sa ulo. Yan. Like a fish. Oh, sige. Ilagay mo yung isda. Yan. Dapat naman lang. Ganda. No wooden one. Isara mo, Maya. Baliktad. Baliktad. Malinis yan, sige na. Island boy. Island boy. Sarap. Hawakan mo. Sarap. Ito pa oh. Dalawa yan. You crack it and show it. Kumagit ka dito mo. Put it on half. Wow. Sarap. Ayaw mo na? Thanks for the video. Hello. Thanks for watching for our video. And like and subscribe for another video.